Ya itu. Lagar pesubungan Kaplek. Munyin kenang, kengkeng tuh munyin Ulo kenang. dasar jelema buang. Apa tuh mau kaplat? Kenangnya ngangsel. Oh, angsal kenange. Oh. Oh, tuh kenang aja rambang ki. Men, Cengceng nih sing baru uang ki. kengkeng. Cengceng nih. Au. Ngacak konceng, ngacak kaplet. Kaplet. Lagar pesubungan. Begitulah kalau asmara mulai berbunga sayang. Nyanyiannya kampungan amat. Woi, Sangat jengah kena kuning. woi. Kalau beta dapat menyanyi, yang tidur-tidur semua pulas. Kajian cang yo bangun. Lagu barat Michael Jackson, rock and roll. Woi, Yes! One, two, three, four. One, two, three, four. Bebek putih jati. Ayo, muk. Kengkenan gitu. Lagu barat apa misi bebek putih jamul. artinya roe angon-angon bebek gitu. Sila mau ngelak ating kan aja. Dadar. Ang cai dar. Haha. Nah, Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Apa hilang? Siapa? Apa hilang wo? Siapa nyanyi? Untukmu 50. Untukku? Untukmu 5 rupiah. Senadi lainnya. Untukmu? Untukku sate mang. Ngerti. Dan Cintanya kan 100%. Itu bang seket yang abang mampiah, yang abang ben setiman gitu. Artinya liyo nang badannya po nenek. Lalen bilang lah. Una bilu. Untukku satiman gitu. Bijut keman sate disengol meni. Oh, ya namanya deh penampilannya jak terlena bayu bane. Masih terngiang di telingaku bisi cintamu betapa lembut dan mesranya aku terlena. Nang omak nanget tuh. Nyakan no, nyakasek. Tiada terasa air mataku basah di pipi Nang omak nanget tuh. dan terbuai aku terlena. Nyakan no, nyakasek. Aku bahagia Nyakan no, nyakasek. cinta
jani ati melali. Yang kamilu dijegena beli. Lan jani ke kutha. Akade coba biasa. Lan jani ke sanur. Aduh, bapaknya mau gawe Pak itu. Lan jani ke blenyong. Pangengalan lungan kau patang galak. Kaden itu ada komplek. Apa ngadi nawang. Oh, yang sing bani tangkap di pem. Apa tuh? Ning ketong. Aku nang kalah awan tuh lawan. Tenang mantan dulu. Apa raja mah demen adena. Wah. Baru ora muda-muda ngeleng kalau mataan sing suye. Mula ibu mula sentimen mula. Sadap nih orang muda-muda. Mari ibu mani-mani ngajak liu. Ini pedang keririan mana? Dit. Saya bergerak ke gede. Ini Pak. Ais. Nah, nggak jadi yang berkebiasaan begini nak. Macam-macam. Dona gitu-gitu. Dan aja sing bani ya. Walau di dia nang talam moni jasa kami bajakan asal. Ayo ngalih sing kayak gitu. Ne adikat enam. Dan kene uno ka sinapa nasi bukuh nasi tepang nih. Nak udah metimpal gendang. Git. Rasa sing luwung kayone. Jangan belu capu budo nyen. Kita aja kali-kali. Oh, ini anu pulang-pulang.
Gayane paman nyolek. Jero anak istri. Yan ngopi kayon ngusut anak lanang bagus, sampun nang tangan usut. Apane? Jero anak lanang dijo tongos kunci kontake. Bisi kunci. Ada no ngapo mundur lah. Titik-titiknya sama kunci. Pas magenap takonan. Umur ada nage kunci. Magenap ngakonan kunci. Aduh gae. Aduh kaya. Nek angwang kita. Beb, Kunci apa? antri melengis kunci beselap di bangkianan. Ini apa budak-budak? Benar. Ilu tak.